ngiring tidak inggih riwaune kadia sampunike mungwing sepetitah ide sang maragawi nemangkin gegeswon kewentenan sisian idune sayage jagi ngiring sepetitah ide ngalagal alas mangalataru agung alit nemangkin baosang titiang inian sisian idune duk punike pe sebet pesan megarapan saku monggol taru sane gede piadin sane jenis ya kita ngeluatung samiraru rian tukang alas simak sami sampun galang kebalbal anduk sisian idune nemangkin baosang titiang kewetenan paruburon makadi lutu manjangan nikidang dewa tuaku mak sami peblesit rarut ngalih tongos sanelianan dewa doreng nusa dawa inggih nemangkin uningayang titiang rikalaning kadia sampunike kewentenan sisian ide sang mahersi mongol taru nemangkin uningayang titiang kewentenan ide bataru ring jagat nusudawu kagiat ngaksi sia-sia mongol taru mungwing kewentenan ide batare ring nusodawu nenten asu ngaksi kewentenan sisian ide sang mahersi mal balalas rikalaning punike raris ngadak rencang idon tumuling raris kewentenan ide batare ring jagat nusudawu woi ngatag kadi rencang idune mak kesaminya buat budi kalau kali oyo kalian mungwing rencang ide batare sewateking butuh kalep persamu mak kesaminya buat kalah ne mengucap umuling raris
Sri sesampune ide Batara ring jagat nu sodawu ngatag rencang idene pek Dewa Ratu Agung nemangkin suwateking butuh kalem ngararis make sami sakematur Ratu napi wenten karya sane mangkin mungguing buat daging atur suwateking buto kaleduk punika singgih Ratu Batara sesunan titiang ratu nemangkin titiang jagem mapitaken nganggan palungguh ratu wenten karya napi niki ratu yang Batara mawas riwaune kadi asampunike make daging ngatur suwateking buddha kalem nemangkin kuning ayang titiang ide Batara ring musodawu ngaruntuhan sapewecanan idune ene ada jelema pangkat nah teu kene nyen rencang maniru aja kerja nah ne ada jelema pangkat uli gumi Jawa yang algal alas sing anutin tur maning ada jelema uli Jawa tetena ngalgal alas dini sing nginutin ring sejroning unduk ane subuh menjalan dini di jagat nusudawu dosing maduluran yanyo apa buin nyen jelemu sane pangkah uli Jawa totonan dini ngalgalalas sing maduluran antuk yadnya medasar antuk ngelarang upuk karga lawatang ada nejani nah nejani ada nyen seperti tah manire kapening cai wateking budo kalem nah lautang tadah mekejang